chung mission report sai deu chu a hele Rita Lisa Peltonen kit kum som sagi le thom chinu testimony a kona hang ki hel deu a hi en ama hi food pantry director a hi en ni kha hi esco kiti kum som gu le thum pa ha hongen bu ho an che lo heng he ta na chang tha ho hi a hong lai he chun chi hi ke ya ding a hi poi chi hi kaloi ho ading a hi ti chun a sei na hi le Rita Lisa kiti no hen ave en hiti pa chun na nei a hi na vai se ta a hi en amit ho ave na hi le thin na anei ho chu a he en to ta le ti ul kai de du a hong ho chu he chun result Rita Lisa kiti no hen adong tan hi Christian na hi hangatin le esco kiti pa hen aki he mangen ke main ka ho ka kinai na e ti na sei ni hi chun Rita kiti no hen hi chapa he Christian a hi lo ding ata san ne ta le ama hi atheist patin ta san lo mi a hi chu a hian a hin Finland na hi population hi 5.5 billion a hi in hi chila a chu sang li le zagi hi advantage a hi in ni khat ama hi chi food pantry chun bu ho la ding mo ngen a hong ji gen ni khat hi a hong lai na hi le loi nu pa khat he anain amani men chu Krista le pasi kiti hi chete ani chun company khat anain amani company a thil zo han chu hi le in chung kisep no ho azo han hi chi amani a business a chi la thai hi na ji chu phar ho hong ha sa je na business hoi ta na chi thai hi na hi chun hi chi esco kiti pa chun food pantry ko na chun ne le cha ding ho hi aga la pi ji in hi chun ne kha hi hitani no pa ko ma chana ga pin hi le hitani no pa ju kidang asama ma jingen hoya ko na nan la ham tin adong na hi le hongin na ve sange ti hen akaw na hi le amani cha chi di sampu na hi he chun pa chang kha zo hi esco ki te pa hi a chang si a mi hi in ui cha khat anayin he chi ui cha jang cho hong thi na hi le he chun ama jang alum thama ma jingin achanga nom lo ji chun pa si le Krista hejitani no pa ko ma hen zan ho le hen aga wazi na hi zan hen aga wazi in bol he chun zan auto khom jiven khaulim no ho na jiven aban le alung ha dai ji chun kitil khauna ding adang anai lo ji chun nisi ta bang hen aga chi ji in he chun ama te ni ma sanga hin kha ve hi amai pathin hello a hi jeng wangin anni ma sangin ahong tawe na hi le jiti ani nu pa chang kedang asama ma jeng hanen ipiti pathin hello khat hong taw jeng thei ham ti hi agela hele kedang asama ma jeng hanen jiti ani nu pa he zu don jing ke nu pa hi hanen pathin he phalovin an ji han a hin aman esco chadan ho avna hi le amani adinga jong kitil khawna phata na hong pangta na hi phar hong chi na hi le pas Krista kitino hi esco chan ho aven a ko na chan ahong kitil khawen hi chen ama jang baptai so he hen la panta na hi a hen la ha ma hi how ina za thai ta le food pantry ho buhon le an apangin ta le mi ho ha supply le na hi chen pa chong kha zo 2017 na chon esco kite pa he wa sit ta ahong thata na hi ahong thi jeng wangin longla da na loven hi cheno chan pan ala la na hi le ama chana ko ne na ji pa si kite pa he ahong kitil khau ki ne he chon baptai so he a hen la ta na hi zamani he a vetan thai ta hong hi hanen hobong sunga jong za thai ta le mi te kenep na hong hi hanen he jong le wang se ta hen kha ve hi jingka kha ri kitchen na hen aji pa hi ana thita na hi he chon ama jong alung ha dai ma jingen alung na ma jingen a hin ama ma ta dang bol the nei pon he chon a thousand pathin kho na emazo siang am ha ji na hi he je ki voi na kin hetanang thi na kin ho chu 7 day advantage how in a hin kin ho cha chai ha win hi chen phar hong chi na hi le Krista kitinu he achangin hin ko hen mangin anu the na hin mangin ama ko ne anu jeng in jong ki hil na phata anayin how in ho hi sabat ni na hong kai pan ta na hi chen pathin hello hi mi atam ma je Finland ga ma hi atheist kiti ha tamin ta le ma ama hona bol thai pi peno chu pathin hello ho khat ga til khau ding to he a bol thai pi peno hi en ta le
Hichi emission report no wa hi iga he thayu chu ipham tiale kum nga sung kum nga walang hi food pantry hong ki hong hi in hi chi food pantry hong ki hong sunga hin mi som lang hi baptize hong chang thain hi chun pathin na to na ho hi hong ki pan panin hi chun lo hing ta na hong ki chai na hi hi chi mission report na iga la do thayu chu ipham ti le esko ki te pa he pathin hello mi a hi in hi jing zong le ama a ko na no pani in pathin di ta hin ki mu hana to ta le amani a ko na he ta nang food pantry a ko na hen mi atamatam asom aza asima hi baptize sung chang thai ti hi mo do thai ven hi ai ho he chi story a ko na ila do thai chu family tia hele ai ho zong advantage hi now kum izar ham Vicha ethis esko ki te pa he pathin hello hi wangin mi 7 day hen akai lu thain kumiza ho hi advantage hi na kumiza ram mi kai lu kha ta wam ti hi ini ke khol de ban iki tim no mo ve